Yam TIV msuna kamo ante wen El-Ngugar Agav mve ulama aven hen avene ma kwom so me lam shame okakwo aludza hen taro TIV zayo ne anyom ka kpishi ba sham nenge wamyo kuma ma se nenge shaza yo ne ma se be mi imbiakwa la Michael za hen taro TIV ga simba zayo mpav hita TIV man zayo ne gbiri yo kpishi ka zayo mana lugachi shachu hi yo tipchi sima wonu ba wo mom tipchi we pav we yemne na ba we ru wanu chongu gayo ngu wanu piusu ma chongu we piusu ne bate mom go mom diondu na angban ya shikalu ne na Ngo walu kwa shakwa num nongu ayol-ase. TIV ka ya Angbianev ka be nongu kwa be wo icenge imôm. Na ha TIV. Ngo pina me ka ha ma shiese wo icenge imôm. Se nongu zanzan ka ha ma shiese de num nongu na ayol-ase. Nyenu eduala eyelam shin ya wuan. Momgo shange TIV. Shin div bagusa. Na iyelam Angbianev bashin massive he piaven in bayase we nyo gbende kakembatse we nyo gbende we nade gbende we wayo ihia nye yu mokishima shachu setaro tipchi simba kenutia fulani vatati absha avese ba wuan se tio yam so me fanene hitaro tipchi ka je chila tse velo kudza yo fulani ne gaya upiaven bati mbagene chi mbafkurutia fulani mbatanu mwe mba wuan ve na ha yo mbatia mbiwe we kaseve to we kasi gbiri titi kaji wan hunda mom tse ma ka hunda over ruje chirala tse ulu ewuhwe gaye na yo mbanene ba fati otanti absha agbudegbo mbanene eve yemga yo mbanga mamba geyo anongo num ayorove wuan ayorove nande ayol-ase yange seluvan e kasu obela fulani va nande Angbianev bake hiarev hiyele wata simba va ashe umaga hegenene Angbianev mo tanum sha Angbianev nandeve uya nandeve ukaswa shi wayo here ku TIV wange ka hama shi sido tona tumbo sha ayol-ase ka hama shi sido wuan ayol-ase uko gbuka uko tumbo uko shom hoshi sha Angbianev nangu ka zambe we de wa moga usende uwa ngwa mliamla na kedzwa wo ka kedzwa ganga ka kedzwa nasera ga ka kedzwa kune ga ka kedzwa wo ka lamen kedzwa wo we ngwa na nangu ka Angbianev utave shima uwa na songo na kpe sanwe yo ku TIV wange kana esembia kwane kana Angbianev vihi kpishia nenge se hita TIV Show WhatsApp group bishimba amlo itinde information woni o welu TIV yo wo di yeme
gbendo ojunega ka gbendo mo a choho u yeme ojune gbenda ne ka u piaven bati hwa ka massive ma shange tie ngwa na kunya kwa igede lutini ne warning da welu o tivio ve ave fako piaven esimba ke gave generalize welu o tivio wo de kalen gbendo a choho shine liede tu ojulaga hachu tiv kre gbenda ba dun tiv shi moto ngoro ne mi kituho da songon na ke WhatsApp group ganu mlu kwana ne yo mbaga ya ikunda be yo ve fati ona jiji mbia kwala na ha ye hitaro tiv he shiano he gane na hanga o gane wona ngba na okilikidze mata he college or education oju na aka wona yange velu yeme ya idu ve hi moto na igbawanu gane turu ye yeme mi kituho za da songo na ka ogene he shieda wone wanu yulu yemne na keto da songon la ka kparevga wala ka wo kwande so mwana yo lulu paga ka ko ya nave ignoro na keto isongon gajela kutiv nemba ne umbu yiasia anyom ka kejime kuma poeni eni shin po tankalonyi na ha I can't remember the exact year but I think should be between 26 27 28 na ha Angbianev TIV vi call on TIV demugba yela na tie yombanta ajande kagbenda ne yai call vesi yo embeshi jija iduwe hi moto ewuaye Angbianev nemba ne fe kwa ne gaya jija ma she jande chi ka shange tibga ka gav yanvelu gav na numlu zaheme hene to shange tib ma shi massive o gav luva karen hi moto yo mbasha gav luva karen hi moto iduwe hi moto iwa Angbianev mimi wenyo ni he yo mbavelu ele mbia kwa ne na ha kwa tsebebe va ondo ngwa kadi mhono madzungu ento alu ka mhono madzungu nga se kuma se ele msen he ondo dzungu se mhono anase sho se humba fulani mba vetenum sha vesiga chachu asema asine vehicle nge gande o tim gwelu ege sha orukega agere o tip chi ka hemba tesen shangba ne banane ka ha ma shie se o via chenge myomo si nongu jeve si kla o ko tsilaga baka ha ma shie tip ka kumo se dzwa mom se tanum shamba ve tanum shave sinega Angbianev machine massive Angbianev he live but I kept you nimba again nimba botia ene nane tinembo tia manene shinji la eda wasivega ene na tio yam tiv kwane doga hegen onu ene mba velu ketoho o massive ma o shange tie velu kya ketoho ne vene na velu tan yo myom let's say ma hin Lagos velu tan yo myom ya hi avenene mchie ma vahene tove ugan adue da hi utan ve o Yoruba shin ve o Igbo hachu gwe mchie mi angba na un luki yo ve na ne uneva won no se shange ve yoro esi anyomo kalen ke jima ha piavene ba ki yo same council word ve nongu nume yoro ve zanzan iko itana ko habaja ikpura na hakota na hanzanza na kpe na chon nyami na chon shagbenda na hanzanza fulani je pamba mbia kwala o tivga ndam fai mo oga kumo podoga si nongu nume to hene to wesi si pa shure yesi si pa kwa inana ndaka ya na ikosuki yopa yem kitiv ipa mbalum ipa yo ipa logo ihakla kana weti fiana
ngu duane zambe ne. Te wasi bra TIV. Bra telem. Ko ato. Ko tegwe. Ko acting take. Ka to alo embo ti have shakiri. Kove. Iwo nenge yon. Kwa nebe. Mso zambe agom na kwenta ubenwe. Reverend Father Hyacinth yo mamalia. Tatita uzayo mbam fave tashawe. Nge. Ba. Kayo hovmbo yakana tojela. Father sha yanga ulugom nane. Maonongo. Ayol-ase la ma be. Ma kala zehemenga. Ma sika yesha shie wola. Yango vate magom na yo. Ube ayol-ase a yang zaheme. Between Angbianev mbo hwamba. Massive man shange tie. Unwele contract. Unwele segbenda. Mo wa choho. Ye mojula. Banenge seyo. Akoti oga. Uwe gbenda lo be. Ba TIV ka shamiga. Ala galo igede kuwa shi joy gente we lukalan hami. Aluwe ayol-ase ne be gayo. Shachu nenge higen unwe be uga. Ba moto mba kalen. Ka dun TIV. Ngalo ne mi kito songon. Ondu ma tave weshima. Mana no mfe. Manam kav. U kave. Ube ayol-ase ne. Bekeke. Akla zaheme gaya. Ka zambe wam hene we. Shikam sen wam hene ondu te. Nane. Angbianev. Hama wenchi. Gbenda ona luemi. Ona na kave. Piaven tai na ala. Duwe ken num nongo. Yoro esine yo. Nongo. Gayo 17. Shasanke wase. Mase hide ma zeloshima mion. Mase kula na ayol-ase. Mase lu ken jodwa. Shimase elen kwa. Ken jo avec ba. Shaye tive tile don. We hembaya. Msune.